Na kraju jeseni i početku zime srpski narod najviše slavi i praznuje. Upravo je ovo vreme kada se obeležava najviše krsnih slava. Zato je pravo vreme da se podsjetimo šta je slava, šta ona predstavlja i od kada se obeležava u našem narodu. Sa nama je današnji gost u studiju, đakon Radomir Marinković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pre nego što počnemo priču o običajima, za početak nam recite kako izgleda dosledan hrišćanin pravoslavac koji slavi krsnu slavu. Pa teško odgovoriti na to pitanje kako izgleda, jer hrišćanstvo se ne manifestuje spoljašnjošću, već je to neko unutrašnje, prosto ne osjećanje, nego jedan životni stav koji mi imamo prema Bogu, prema drugim ljudima i prema celom svom životnom okruženju. Mi najčešće čak ni ne znamo šta se nalazi u duši drugoga čoveka. Sudimo na osnovu njegove spoljašnjosti, ali ne znamo šta se dešava duboko u njegovoj duši. Ono što bi trebalo da bude osobenost jednog hrišćanina, to je na prvom mestu spremnost da oprosti drugome, kao što kaže molitva Gospodnja, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, a drugo i nesebična ljubav prema svim ljudima. To je nešto što bi trebalo da karakteriše sve nas koji se deklarišemo kao hrišćani. Evo sada predlažem da čujemo šta nam je sveštenik Gligorije Marković rekao o tome zašto su Srbi jedini narod koji proslavljaju krsne slave. Pa slava je, to je nešto što, kad kažemo da jedino srpski narod slavi slavu, svi pravoslavni narodi, pa i drugi hrišćanski narodi imaju svetitelje, zaštitnike koje proslavljaju kao svoje imendane, kao neke zavetne dane, ali srpski narod slavu proslavlja kao svoj porodični praznik i uključuje sve svoje pretke koji su bili pre same porodice koja slavi slavu, upravo verujući da je zaveštanje budućnosti sve ono što nosimo u nama i da je to u Hristu. Istovremeno slave imaju mnogo svojih nivoa, i tradicionalni i istorijski, ali taj hrišćanski zavet sa Bogom koji je naš narod načinio u prvim vekovima svog upisivanja na istoriju hrišćanskih naroda, na kartu istorije hrišćanskih naroda i postojanje je nešto što ga čini specifičnim i karakterističnim, jer je uneo sve one koji su činili jedno ognješte, odnosno jedan dom. I kad kažemo da je Srpska pravoslavna crkva bila kao onaj stub oko koga se sakupljao seno, to znači da je upravo to omogućilo da naš narod ne ostane razvijan i nepostojan, da ne postoji, nego da postoji dan danas kao svetosavski, srpski, hrišćanski pravoslavni narod. Promena sistema vrednosti, nove tehnologije, virtualni život i društvene mreže postali su deo naše svakodnevnice. Koliko to utiče na našu duhovnost? Otuđenje se desilo poodavno. Neko je lepo primetio da čak na krsnim slavama, na toj slavskoj gozbi koja bi trebala bude gozba ljubavi, gozba zajedničarenja, gozba dijaloga, gozba druženja, čak i tada su neki usmereniji na mobilne telefone, na društvene mreže i ono što se dešava na tom nekom virtualnom svetu, nego na ljude oko sebe. I to je ogroman problem. Ne bih da sudim o tome i da kažem da su društvene mreže same po sebi nešto negativno. One i tekako imaju i svoje pozitivne strane, a da li će biti za nas lično koristi ili štete od njih zavisi najpre od nas samih. Treba naći meru u svemu tome i to je zapravo najvažnije. Da li porodice i dalje vode računa o običajima kada su slave u pitanju i koliki oni značaj imaju, kao i šta predstavlja slavski kolač? O tome nam u nastavku govori sveštenik Gligorije. Ta simbolika koja se nalazi na slavskoj trpezi nije prosto simbolika i nešto što radimo da bi bila naša trpeza potpuna, nego ona jeste punoća trpeze, znači hleb kao simbol hrane, života koji unosimo i kao sam život, jeste u hrišćanstvu telo Hristovo, crno vino je krv Hristova koja je izlivena za ovaj svet i za njegov večni život, žito ili koljivo je kao simbol onoga što će izrasti iz umrlog, to je osnova hrišćanske vere da ovaj život nije jedini koji nam je dat, nego da
nam je u stvari on zalog tog večnog života koji čovek može da ima sa Bogom i koji mu je Hristos ponovo vratio i darovao što je bilo naznačeno stvaranjem, tako da slavska trpeza je jedan zaista nebesko-zemaljski čin u kome svi okupljeni oko cveće, koja je simbol života, plamena, zdravlja i svega, kolača koji je izvor hleba od koga čovjek zaista živi, a to je Hristos sam, vina koje je krv, donosi nebo u svoje zemaljsko postojanje, istovremeno pominjući sve one koji su bili pre njega, što je simbol slavskog žita. To nisu prosto simboli, to je logika slavljenja Boga na zemlji. Kroz cijelu ljudsku istoriju dešavala su se razne iskušenja. Pandemija je ove godine zahvatila ceo svet. Iz teološkog ugla šta nam govore ovakva situacija? Da, nalazimo se u jednom teškom trenutku, međutim, sama ova kriza u kojoj se nalazimo ne mora da označava nužno nešto loše. Kriza je istovremeno i šansa da nešto učinimo sa svojim životom, da se preispitamo, da vidimo kako dalje, da malo porazmislimo o tome koliko smo mi sami doprineli ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo. Ova pandemija će sigurno proći pre ili kasnije i mi ćemo iz nje izaći bolji ili lošiji. I stara jevrejska poslovica kaže, ako ne budeš bolji, bit ćeš gori. Na nama, hrišćanima, je da se trudimo da iz svega ovoga izađemo bolji, najprej bolji ljudi i da vidimo šta sve to u našim životima nije bilo onako kako treba. Kao što rekao, mnogi segmenti našeg života jesu bili inficirani raznim virusima i pre pojave korone. Ti virusi su najpred duhovne i moralne prirode i to moramo strpljivo i pažljivo lečiti u narednom periodu da nam se ne bi opet desila neka nesreća. Ništa se ne dešava slučajno i sve ovo što nam se dešava se opet sa nekim razlogom i na nama je da izvučemo iz svega ovoga korist. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji. Hvala vam puno na pozivu. A za kraj predlažem da zajedno poslušamo šta nam sveštenik Grigorije preporučuje na koji način treba da proslavimo slavu u vreme epidemije. Pošto smo zaista izloženi pritiscima koji su prevashodno onako nešto što nas uznemirava u već dugi broj dana, znači koliko meseci ovo traje, trebamo da obratimo pažnju da ono što je čoveka, to je njegov duh, nije to neki višak, nego da zaista time živimo i da dobro raspoloženje i neku veru i nadu nećemo naći spolje, nego ćemo naći u sebi. Pridržavanje neke logike dana u kojima smo je važno u smislu da nikad nas ne bude previše u prostoriji, da prostorije budu provetravane, a da naše okupljanje pred slavskom trpezom zaista bude jedan molitveni čin sa onima koji su naši bližnji, bez kojih ne možemo da živimo, ne možemo sami u četiri zida, to tako počinje povest Biblije u kojoj kaže nije dobro da čovjek bude sam. Znači, čovjek je čovjek samo kada ima drugog preko puta sebe i kad u njemu može sebe da vidi. Tako, bogorazumno i blagorazumno, a u jednom dobrom raspoloženju koje smo našli u odnosu sa Bogom.